might push inflation to increase again, and this might cause the Reserve Bank to increase the repo rate, causing further hardships for the working class, businesses and the economy. Kwesiphelakala kwadizili etimakethe temhlaba inzengo ya oyela lesetulu nemalevi langetekile kuholele ekhushulweni kwenzengo yemafutha etimoto kuleli ekhathi kwalamabili lomuhla ebusuku. So long as the funding model question is not resolved and where we're seated, the SABC bill is the immediate avenue to address that funding model question. I-SABC ibeka emathemba ayo ngekuphasiswa kwemthethosivivinywa we-SABC ekupheleni kwalomnyaka kude ikhona ekusimama etimalini. I see them now coming into this final, paying for blood, paying for revenge. Asekuvusele mbukelo wetindzaba telwimi lweSiswati la ku-SABC lesitfula sisetindlini tekusakata te-SABC e-Auckland Park eJozi. Kanti asiphindze sivusele futhi nebabukeli betfu labasibambe ngale ku-DTT lishonile. Tindzaba tetfolakala futhi etinkundleni tekuchumana kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Kwesiphelakala kwadizili etimakethe temhlaba inzengo ya oyela lesetulu nemalevi langetekile kuholele ekhushulweni kwenzengo yemafutha etimoto kuleli ekhathi kwalamabili lomuhla ebusuku. Litiko letemcebo waphansi nemandla lithi totimbili tinhlobo taphethilonu titawukhuphuka ngemali lesemkhathini wa 108 cent kuya ku 114 cent ilitha, bese kuthi dizili yena khuphuke ngenzengo lesemkhathini wa 193 cents na 196 cents ilitha. Ikhosathu ithi tindzaba letingahlamusi kulomnotfo lohlabe ngeliphondvo phansi. Bosolwati bebalinze ukuthi inzengo yemafutha etimoto ikhuphuka kancane kunaloku bekumenyetelwe. Kuningi lokube nemthelela kulokunyuka kwenzengo yemafutha etimoto lokufaka ekhathi kundengandenga kwelirandi nalicathaniswa nelidola. The higher oil prices during the period under review, which led to higher prices of petroleum products. There is a shortage of diesel in the market globally. The rand weakens against the US dollar and contributed around 22 to 26 cents per liter. Inyonyana yetisebenti khosati khatsatekile ukuthi lokwenyuka kutawuba nemthelela kubathengi. Kusukela kuqala lomnyaka inzengo yaphethilonu yelihlobo lwe-unleaded ikhule nga 428 cents tukwetifundza letive yabese ikhula nga 421 cents tukwetifundza letiselugwini yelive. It might push inflation to increase again, and this might cause the Reserve Bank to increase the repo rate, causing further hardships for the working class, businesses and the economy. The huge levels of fuel price increase over the past year and a half have created real hardship for the economy, as has the accompanying levels of increase in inflation. Workers are drowning in debt and are struggling to take care of their families. In the face of these increases, government remains silent on its plans, if there are any, on a way forward to deal more effectively with fuel price increases. Basebenzisi betimoto baxwayiswe ukuthi basebenzise kahle timoto behlise nemahambo. Mvunankulu wesifundza sempumalanga Kapa Oscar Mabuyane uthuthe lidlazana letinhloko tematiko lahlukahlukene atitfuthela ehhovisi landvunankulu. Mabuyane unelithemba lekuthi lesinyathelo sitawusita kufeza tinjongo letibekiwe lekuhloswe ukuthi tibe yimpumelelo ngembi kwekuphela kwalombuso wesithupha. Umsebenzi walelithimba ufaka ekhatsi kuxhumanisa kutshalwa kwetimali, kwesekelwa kwabomasipala kanye nemachinga ekuhola imiklamo bekwe emabambela ukuthi avale itikhala kwesikhashana itiko letemphilo lekuhlaliswa kwebantfu letekutfutsa lekubusa ngekubambisana netindzaba tetfutfukiswa kwetindzawo tasemaphandleni kanye netinguquko kutekulima. Mvunankulu Oscar Mabuyane uthi lelithimba limatasatasa lenda umsebenzi wahulumende. Kanzi loyo beka inhloko yetemphilo Dr. Rowlin Wagner wabonakala njengemuntfu longasombulula tinkinga letihaqe lelitiko. Kepha nyalo uyingcenye yalabo labafakwe tikhundleni letisha. Uhulumende kabephondo i-Office of the Premier funeka kuqine yona ikwazi usebenza. Abanye abantu basenongakwazi ukwenza ngokugqibeleleyo kwindawo ezithela abakuzo kodwa babe benesakhono ingathethi ukuthi lonto mabadestroywe usenoba nika olunye uxanduva kwenye indawo basebenze. So sizama ukwenza lonto ke siqalisa into engaqhelekanga yokokuba umuntu azazi noba xa eqeshiwe noba umthetho usitsho nawo sisenokunika oluxanduva sivuke kulonyaka zawusesithi ingathi ungenza ngcono phaya khawuhambe uyosinceda kulaa ndawo.
Kude ke lophikisele isinqumo njengoba kukholelwa ukuthi leli thimba angeke nje lende umehluko. Into engayi-understand of as HODs from i-departments kangaziperforme kakuhle but ngoku ufuna into bangaba zilidishe eliqiza lizakwenza inguqu kwicala le-administration, so ayonto ngiqondayo bangaba izawusombulula ingxaki lesinayo. Leli thimba lihlikihle isivumelwano setinyanga letilishumi nelohhovisi lamabuyane. I-SABC ibeka emathemba ayo ngekuphasiswa kwemthethosivivinywa we-SABC ekupheleni kwalomnyaka kude ikhona kusimama etimalini. Lo mthetho sivivinyo uhlose ukuguqula indlela yelichazo lwetinkampani kanye nendlela yemalayisensi amabonakudze. Lokhu kuvele ngesikhathi i-SABC yetfula umbiko wayo weminyaka wa 2022-2023 ePhalamende loveta ukuthi lenhlangano yetekusakata ngemoya itsite ilahlekelwe imali linganiselwa ku-1.1 billion wemarandi. Lo mthethosivivinyo SABC ungaletha inguquko letinhle kule nkampani njengoba uhlose ukushintsha indlela ethola ngayo uchazo ngetimali lenkampani. Kwanyalo 3% wesabelo timali se-SABC uvela etibonelelweni tahulumende, kanti-ke kunelibito lokuthi lenyuso lelo tibonelelo kwendlela ukuthi le nkampani khone kwenda umsebenzi wayo ngendlela eziveni. The government currently funds 3%, about 3% of the SABC's budget, and that's way too little. That percentage needs to increase drastically for the SABC to be able to, to survive. Lo mthethosivivinyo uphinze usebenza kahlelo lama-TV license. Bantu labongo 87% labana bomabonakudze abawakhokhela ama-license abo. Lo mnyaka timali lo wengcile le nkampani khone kucokela imali engu-741 million emarandi ku-4.6 billion emarandi lekufanele utholakale kuma-TV license, kanti-ke kuya ngekwanza lokusalela emuva. There has to be a new model that actually gets and enforces people to pay for this public service, just as they are for other public services that they receive, such as water and electricity. Kwamnyaka wonke i-SABC ivumile ukuthi ayikho kahle etimalini. Lokusho ukuthi ayikhone kukhokhela tikweletayo nakufanele tikhokhelwe. Kulenyanga lengcile ibhodi ye-SABC itsite lo mthethosivivinyo we-SABC kufanele uphasiswe ngoba nakungesinjalo itawudzinga ukuthi itakulwe ngetimali futhi. Bill doesn't get processed on time, we may find ourselves in a situation where the discussion around a bailout is inevitable. I think the bailout is not looked only from a point of rents and spent. How that would have helped on those areas that they said if these areas are institution will turn around. Tingoma tekuthi simo setimali vele sibi lesimemetelo sakamuva sekuthi SABC ngeke ikhone ukuthenga emalungelo ekusakata imidlalo enzebe emhlaba ekhilikithi ya 2023, kanti-ke ngabe lesimo sichubeka lokhu kungaba nemthelela omubi ekusakatweni kwelikhetho lavelonke eminyakeni lotako. Inkantolo yemacala lakhethekile eMiddelburg eMpumalanga iphinze yaluhlehlisa ludzaba lwalobekasikhulu lesetulu se-Eskom Matsela Gogo kanye nalabanye labalishumi nesiphohlongo labafaka ekhatsi inkosikazi yakhe kanye nebantwana bayo bemantfombatane lababili basolwa ngekukhwabanisa imali lengu-2.2 billion wemarandi lekuyinkohlakalo leyendeka nga-2015. Umbuso usola ukuthi Gogo wandlala inzima ekuniketeni tinkontileka inkampani yebunjiniyela yase-Switzerland kanye nalabanye bosonkontileka labancane. Ngaphambilini ummeli ucele ukuthi lisulwe lelicala ngembi kwekuthi umbuso ucele inyanga letine, kanti imanje Stanley Jacobs kulinzeleke ukuthi ikhiphe isinqumo ngaloludzaba. Ngaphambi kwekuthi manje Stanley Jacobs akhiphe isinqumo sakhe, ucele umseshi ukuthi emembi kwenkantolo atocacisa tinfo letisithupha. Kepha abameli bathi bebangakatshelwa ngalokho, ngakho-ke bebangakalungeli ukuthi bangaphinzilita ubufakazi wembuso ngemibuto. Babe nenhlanhlekela abameli ngesikhathi inkantolo ithola ukuthi bekude umhumushi we-Afrikaans. Leli cala lihlehliselwe kulesine mhla tisihlanu kulenyanga lesetulu. Matshela Gogo uthi lokuhlehliswa kwaleli cala tinkhomba tekuthi umbuso awunalo licala longambeka lona nalabo lasolwa nabo, kanti lokhu kuthi kameta netimpilo tabo. This matter is downhill. It's more than a year. I've been dragged to court, woken up at 6 o'clock in the morning, and today we have been told more than 12 months that the state is not ready to take the matter to pre-trial. I don't have a bank account. My kids don't have a bank account. My children don't have bank accounts. We have been prejudiced.
Umbuso uyagcizelela ukuthi unelicala leliphathekako kanye nebufakazi lobunesindvo kanye netitatimende tabufakazi. Nanobe kumele ukuthi ngabe leluphenyo luphothuliwe usafuna lelicala lihle dini. As state sifuna ukuchaza futhi ukuthi ukuhlehlisa kwecala lanamuhla akusi ukwenza kwethu, akusi nokuthanda kwethu kodwa kumele silalele mangabe bathi umuntu okumele atolika akekho so sibuye Thursday. Lo mphenyo utawuphinzilitwa ngemibuto bameli uma buya ngalesine. Bosihlanu labasolwa ngekubulala Senzo Meyiwa baphike bahlanda kwayitolo ukuthi bebase ngelanga labulawa ngalo Meyiwa. Usolwe ngecamba emanga lo wathi wabona munye wabasolwa ngalelo langa uphinze waphinzilitwa ngekwehlulenga kubopha lo msolwa lathi wambona shintshiselana. Meyiwa wajujulwa wabulawa nga-2014. The reason why you could not see clearly if there was any of the accused who left or did not leave, it's because you had consumed alcohol at that time. Uma ngikhumbula ngisho uma ngifika nangisafika lapho sasingakaphuzi notshwala amakhamba accused number 5. At what stage did you consume liquor? Uye waphuza utshwala ngasiphi isikhathi? Ngalolelwa makwenzakalana amanye amazwi makwenzakalana ngasiphi isikhathi okanye ngiyangikhumbula isikhathi ukuthi ngiphuze ngalesikhathi sekhamba accused number 5 kodwa ngiyazi ukuthi ngangisafika mayitha ngireversele. You seem to have a selected memory. You can recall other things, others you cannot recall. Khona izinto ezikhumbulayo kodwa ungayikhumbuli. Njengomuntu nje isikhathi masakhona side mawucabanga ngekukhumbule konke. How long did you spend with accused number 5? Angeke ngikwazi ukukhumbula isikhathi ukuthi isikhathi 20 minutes 30 minutes. Ngalelanga lobe ngumdlalo webhola etinyawo OJ Simpson watfolakala amsulwa emacaleni beka-12 sewona ekubulala lobe ngumfati wakhe Nicole Brown Simpson kanye nemngani wakhe Ronald Goldman. Kuthi manje kube ngulomuhla leli cala laba ngulelinye lemacala lamabe emlandweni waseMelika. Uma sibuya etitolo kutawuthunyelwa emaphoyisa lamanengi eGugulethu yesifundzeni intshonalanga Kapa kuleli viki kulandzela sehlakalo sekudutshulwa kubulawe bantfu labalishumi kutehlakalo letimbili letehlukene. Obukele Tindzaba telwimi lweSiswati kanzi nawusanza ngena siyakumukela ngoba sisekhona sichubeka nato. Kutawuthunyelwa emaphoyisa lamanengi eGugulethu yesifundzeni intshonalanga Kapa kuleli viki kulandzela sehlakalo sekudutshulwa kubulawe bantfu labalishumi kutehlakalo letimbili letehlukene. Kusinye sehlakalo kudutshulwe kwabulawa bantfu labasihlanu lebebahlele etimotini tabo. Emaphoyisa anti kubulewe bantfu labangetulu kwelikhulu entshonalanga Kapa kuleli viki lelengcile. Claim their space and believe in using present violence to do so. They must be stopped at all costs and they must be stopped now. It is on this score we are reinforcing policing. As a preventative measures, a decision has been made to saturate the area with different disciplines of SABC combat units operating within the Gugulethu areas and beyond. These operations will be extended to the Cape Flats, guided by crime pattern analysis, to enable communities to live a peaceful life thereafter. Butile mbukeli ukuthi ingabe inganani inzima ledlalwa imboni yetekufutha kuleli njengoba kuyinyanga yetekufutha uphendvule kanje. Ucandelo lozothutho ludlala indima ebalulekileyo nakuqoqosho loMzantsi Afrika yangabashayeli bangaqhuba kahle behlise izingozi zendlela kulonyaka. Muhle kakhulu umsakati umsebenzi oyenziwa yilabantu muhle yabukeka siyawubonga kakhulu. Uvale enginalo njengoba kuthiwa kuyinyanga yezokuthutha nje ukuthi izingozi zizovele zande kakhulu. Ngicabanga ukuthi futhi umkhankaso ufuna uqine ukufundisana abantu ukuthi kumele bayiphathe kanjani emgwaqeni. Ezokuthutha la eSouth Africa zidlala indima enkulu. Ngaphandle kwezokuthutha umnotho uyajama, iSouth Africa ngeke iye phambili. Khulukhulu ikoro yamateksi mkhathi ngiyo edlala indima enkulu. Hayi msasa zezokuthutha kweli lizwe. Ukhulu umsebenzi ezoyenzayo.
Cha into ezakwehlisa amandla kwelicala lezokuthutha uhulumende nepetrol emsasazi kuba ipetrol yenyuka imihla nezolo. Imboni ezokuthutha ibalulekile kakhulu ngempela kakho kubalekile kakhulu sigubhe lenyanga le yezokuthutha ngokukhulu ngananazi nangokukhulu ukuzinikela lokhu ngempela. Imboni ezokuthutha isethe emakhaya esemadolobheni iphinde isethe emadolobheni isibuyisele emakhaya and isifika ngesikhathi futhi ngakho ngisho ukugcwala umlomo ngithi nje Happy Transport Month. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke first ukuthi iphendulela ngawo. Nasivakashele imakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Singakavalelisi asesibukele ethambe embili. Push inflation to increase again, and this might cause the Reserve Bank to increase the repo rate, causing further hardships for the working class, businesses and the economy. Kweswelakala kwadizile timakethe temhlaba, inzengo ya oyela lesetulu nemalevi langetekile kuholele ekhushulweni kwenzengo yemafutha etimoto kuleli ekhathi kwalamabili lomuhla ebusuku. Funding model question is not resolved, and where we're seated, the SABC bill is the immediate, avenue to address that funding model question. SABC ibeka emathemba ayo ngekuphasiswa kwemthethosivivinywa we-SABC ekupheleni kwalomnyaka kude ikhona kusimama etimalini. Awuthi isive ukuthi ngutiphi lethamba yembili longatilinzela kuligwalagwala FM na Fortunate Nkambule. Shonile Rebecca nawe mbukeli ehlelweni letiphuma embiteni kulena lethi inkantolo yaseMiddelburg lesifunda seMpumalanga ithi safuna kubukisisa kahle lesicelo sebail naye lo mphenyi walobeka ngumphathi weEskom Mashela Gogo nalaba imfica lekaboshwe nabo lenye futhi sebesibuka namhla Tindzabeni kulena lethi sekakhishwe ngebail lamaphoyisa lamathathu la sebenzela iflying squad wayi3 kulesifunda seMpumalanga le sekamisiwe leto letinye mbukeli leyo bethi tfole hlweni letihamba imbili kulo ligwalagwala FM letiphuma embiteni. Asibonge ke Fortunate phansi embombela kanti mbukeli tiyaguqa dalomuhla asiphinze sihlangane ngalokutako kusasa besindebele thina ke siyabuya ngalosine sale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi simo selitulu babukele emakhaya sanibonana sibuka namhla kusihlwa umvula nomoya bonakala kungathi ke nalihlobo lapha kwini lapha eNtshonalanga Kapa kanti ke bonakala ngathi nemafula ngenako la enkhabeni live kufika kuchamuka khona enhlane live babukele emakhaya kanti ke bonakala usikena cha asacasa kufike khona even lonke kufika lapha eningizimu yelive babukele emakhaya kanti ke la enkhabeni live agcina fike khona ku 30% ngagcina ifike khona ku 30% kanti ke nasibuka lapha enhlane live bonakala enhlavu ilanga letinye Tindzaba babukele emakhaya kanti sibuye sixwayise khona lesibuye khona South African Weather Service bonakala ngathi kubhebhetheka kwemlilo etimadlelweni letinye Tindzaba babukele sicapha indlebe sisebenzisa ngomlilo ukuze singadali tingodo babukele emakhaya singena khona kufuthumala kwelive la eGauteng eJohannesburg itawucala khona lapha ku 11 nyukele ku 31 iCarlton Bill ku 31 nayo kanti iFerreneging icala ku 10 nyukele sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo musina uhleti khona lapha ku 33 phela kwanicala ku 11 anyukela ku 30 kanti ngoba banicala ku 13 nyukela ku 34 iphela phela hleti khona ku 35 babule emakhaya sihlala endansi lapha eMpumalanga lapha enzaweni lapha esikhukhuza liphumile liyashisa impela hleti khona lapha ku 35 imbombe licala khona ku 19 nyukela khona ku 30 kanye neCarolina Emel licala ku 11 anyukela khona ku 28 kanti Standerton licala khona ku 15 linyukela khona ku 32 sihlala endansi lapha eKwaZulu Natal abavakashela lapha eThekwini libavumile hleti khona ku 27 Pietermaritzburg licala ku 12 nyukela ku 35 kanti Richards licala ku 17 nyukela khona lapha ku 29 ulundi hleti khona ku
lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eCraddock hleli khona ku37 Willow hlala ku11 anyulo khona ku30 kanti eMthatha cala khona ku13 inyulo khona ku27 kanti lapha eGqeberha ihleli khona ku23 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town ihleli khona ku23 Worcester cala ku14 anyulo 29 Clenwilliam cala ku15 anyulo khona ku31 Beckford West uhleli khona ku34 kanti ke lapha eGeorge ihleli khona ku22 esifundeni sefle esikhulu kunato tonke wabo lemakhaya singena khona lapha eKurumane ihleli khona ku34 Calvinion cala khona ku20 anyulo ku36 Sutherland ihleli khona lapha ku27 kanti Calvin aqala khona ku12 inyulo ku32 kanti DR ihleli khona lapha ku34 singena khona lapha esifundeni salapha eFree State babolo Sasolburg cala khona ku15 anyulo khona ku33 Coxstad cala ku14 nyulo ku32 Welcome cala ku13 anyulo khona ku33 kanti wephana cala lapha ku13 ihleli khona ku33 singena khona lapha esifundeni sesegcina babukela emakhaya lapha enzaweni lapha eTosca cala khona 26 Freiburg uhleti lapha ku35 kanti Tawung cala ku17 nyulo khona lapha ku26 eTestel cala khona ku14 lihleti khona lapha ku34 kubuka ngathi ngiloko lebe ngiphathela ubula lokuhle enhlelweni landzelako nisaleni kahle